Tindiba mayapun ikai putri. Tuan bayi thabar masa asing ini jam kau kena ti. Kaji kaji udah udah. Yang mana ikut turun ini. Ini bukan apa. Medu jalan ini macam medu kami buat nak medu mayam nak maras dan kisah bercerita itu makan sebabnya di sini macam itu kurang apa itu ya ada di Manipur di jangkai sebelum itu lagi mak macam nama ini leba itu leba ki wahai di makanan kan itu ini itu kan itu pakai mungkin yang nampak jauh awal pengguna jauh Manipur di Nopok tanpa awal kayak kan Ethiopia di Hai Nopok wajib kami juga kasar ini di macam si Ethiopia di Hai mayam takkan kami Hai na takkan kami sambut kami Hai na sambut kami pasal ini man magi akibat the treat of aba on man mahana sukangai adu mana lain ini hong mamatam da tok betul adok sing itu jing betar magi matik maya kara hantar tamu Santidas Gosaina Kistarja Chatra Terka Ratrukta Bhagavan Das Amasung Nayan Das Kaluna Manipur Laki Haina Ariba Manipur Ki Saita Ityas Ko Balai Kapal Aduga a short story of Manipur Dasuna Irami in the 1720 Santidas Gosai came to Manipur along with 11 men Maidingu Pamaidana Hindu lining Laurava Matuna Paldas, mana berapa maras, dari bawah sempurna, insaflah tetap sekap kahai kerja berbuat mengaji, langgan tada, itu juga mengenai lisensi itu. Saya tahu bahawa ini wahai itu minhai kata waman bah berarti kumso, cakap berapa mengenai satu apa kokona, ane langgan tadi berapa kokona, mengenai mengenai Sanggai su, nama kanima sanggai su, lai jalan mesti hai nasi. Mata nasi dah, naman bermerah hai nasi. Itu kami ini, meju kiamat ini mata sekarang cakap, mereka tarik, hangui kau boleh nanti. Itu lepas yang mana sajibu kami menjadi tabi. Kita cakap mereka untuk sekarang hai karena Jatra terkait dengan panji nata, itu lepas itu kosin kaya dari mengenai pemain dulu tentang pengetahuan, mungkin mengibung sih pengetahuan negara. Ada saya sih yang tadi untuk ini pandan atau kawan kita bantu ini, lain tersenang ini suara untuk kopi cingga, mai keret santiasa saja untuk itu. Saya tahu pembawa dasar tadi. Jengkopang yang hangi kumso cakra terka ikun pan sajibu thari menjaga sana ingat hari kirai menglai makan ma mongban mada dilale ingat hari namai cina untuk ini doa pada lain tu nanti di laiwah nama biani mah suara untuk kopi emak tarik masih bukan asal nanti ada yang tidak yang Aduh, ibu cuma yang kan bukan hai. Mungkin dia masuk ada sangat sakit. Amon bombi kumso cakra terka nakai medi istiadat hai cakra terka itang. Sejauh tadi sabun cina merah tadi na. Para tadi yang lapite lagi dengan le, mereka dengan bawa mereka itu lima Mangalde, ay, mungkin ada laiwa hai resu Mangalde. Maka kepanjang iba apam sih cekal kembali itu masih doan tapi sagat catra juga yang kayak gini. Merata kita itu nama itu kami tadi lagi dia singkong berpenampangan kami mai hati. Kangla orang di Wangun dah sabar lain tu senang lagi lagi senang lagi mah. Ulu dikai
लेखाई की लेखाई का वन बना अकाई पेशी सिना किस्ता का चाहते हैं तो खाई कोई हो तो भी सैथा मंगाना नहीं होता अदुगा Google के मतलब इन हाइवे का the burning of secret book in Manipur refers to the historical event known as Buyar Maithaba, where the secret scriptures of Meitei people called Buyas were burned by King Pangaiva during the 18th century as a part of conversion process to Hinduism, which is seen as significant cultural trauma in the region. This act is considered as a pivotal movement in the introduction of grammatical practice into Manipuri society. Aduga chahi amasung chaithagi matangda haiba tarakana Buyar Maithaba was to the event of the burning of sacred structure of Sanamhedian ancient native faith under the tyrannical orders of Emperor Pangaiva Konda, when third of Manipuri monarchy of Waksu in 1729. Matangda in the form of Uttarakhand. Masih kira je tarik kena suci tak kira. Masih lagi kamu dari kamu suci itu bukan dari suci. Datang kena berkali suci. Dia ada wahyu soal terus. Masa ke banyak belani ada di sini kau jam keltengan konjen bah. Hari baru Manipuri saya kita sekolah lain di lama bukan makan. Lain mereka berbuat pada sunyi. Santidas ni kita ni kita lagi cuma sumpahkan berpapan itu dah. Maras ni kami semua dah minta baik sekali ni kita jadi lagi ni ada pan pada jam na tuh na lega baik ni jam ni juga ni itu na mai dan mana mahal bawa hai lagi tahu na lepak anak kita hai ni sangat mana cerita sangat mana maras lepak miam anak ni lah lu lorong punang kau lah punang ini tu lepak apa itu कोई भी लेबाक के लाइक को वही ना था तो हाई पिछली जान तभी वो वाली वापस नसी लेबाक मियाँ जाने लगे सु निकल में जाने लगा मान था वहाँ पे निकल में लेबाक के अनु मजा इतने ये कोई लाइक के ना तो कितना ना पूरा ना ताला उपरा मान के लगा हाई ना सामने तो हम लोग पाते हैं मज़ीदा लाइक हम लोग बैलाओ पर हवा पर ताक नहीं ना मज़ीदा लाइक सामने कुल्लो kalau ada nanti sesuatu lain bayaran kalau ada kaya kan pulau kan mana kita. Lain bayaran itu mana kita lain nggak canggih kalau kami di lain itu hanya dia mau di kami di sana hari. Kalau ini yang di akan menau cenahi nau cami lagi. Kalau itu cari tahu punya payah saya. Kau mang yang polo. Asyik narik mayamasi awang kawan orang payah cuk teruk ini, jika kalian haknya tahu dia orang mata kafar, jika mereka ujian jumlah mata kafiran, fina takkan kalian sepuluh haknya setidak sama petang ibu pada mana kalau mereka ada koi tu, jika mereka di cuk itu dah tang haknya isi kerana hanya laik kembali juli, mahal nama tu bersunah. Asyik bersumai thagad dengan takdir. Mitai mai thaba awak matang lain kerap. Nonglong lain jam pakang benau, sikan nau, jadi kirian kawai nai yang di selami nau, sekok tian lejeng balik si, ai di mai di pai. Mamai di pai, cuma di pai di setahir di sana je. Atai election di main itu lencak, main thaba lorega, macam pun thaba lakuna, lain thaba, itu na ekoi na hai be Indo ni na, main thaba ni, apa batak pun bak ini thaba biar, ai di loroi, lepas pakang bagi mau nasina, asyik di mana lagi macam dah, isi dan lagi hai na, mau nasi hapu pudu na, lain lagi macam isi. Matang sida pandang lagi akan naik dia naik paiki ayu wahyu si put na paiki paiki nanti ayu ibu sujau masih ada kali kuya kerana main jauh ayu besi besi jauh tu kuya sini marga sekok tian sukuman ayu bersakok tian kuya si lainnya bunga nauya follow itu fisher per lainnya bawa nasi neran kuya si itu jalan banyak masih banyak jauh ini masih itu banyak masih itu jalan banyak
may hakpa sinmi mitay isagi ibasing sanami kada irat hamiduna hamnari gasi hari damay kasi moisho akait na toko Bengali Muslim haina sakkai to aduga atoko puyatan adu maramda tangit toko asi asidagi mama ngi ari asino puya lai lesu puya budin kaya mai ku manungda Leranggadra wa padre marang ni pagkara kibedagi manipur di mapanda depan pupun hai beli naik lesu be mason sindu pudra mapan manipuda mentor bicara hanggar ba marang masina mapan manipuda pangga me mason naik asosiasi tarai tarai pun pun dah ini utang asida linguistic sadar India yang apa Mr. Taman is the is of opinion that the old Manipurian fabric was introduced from Bengal in the days of Jayaranga, who flourished about 1780. There are no traces of existence of writing in Manipur before that time. According to Mr. Hudson, local tradition declares that the date of art writing was acquired from the Chinese, who came to Manipur about 1540 Masih pali makon Manipurian Bhabet Haibas Mai Tharan Nakunda Sindokna Iba Kuya Sinadu Udaga Aina Natraga Ilmani Chaitaran Kumbavada Aitu Khage Ba 1597 1652 ki atam kami Werang tem sanong di kumsok Sokri matang hai secara drama ngaga kutai pandang meju kage menang mitai dari thon na tambah matang sida akan ngai karagi mota meju kage me matang dan mitai me kutuk na mitai lepaka ihan hana naik tang bahau di hana adu berarti matang sida meju kiamba sakap data tuka tahun juga 89 jadi 1430 start taraga 1467 lagi na 1508 matang di impact lahat to ilang liba si soyo akang hay kragi mota micam mayang di oba lai kamahobas meding khage magi matang to ilang bajai atu mitai mayek kuya pudin ibati meding kya magi mamang bi hayna nitau kangwa dari skangkol wanda sudah pali lain tu kang di macam apa koi tema Yangma, Tetserok, Urian Kun, Urian Handa, Iriam Habi, Langwang Sin. Koi na lebak asida hiwe. Maning tau kamana pakang be himla, pro tung ban majai mo koi na. Maria pembansa untundna mapani tuji. Si Maria pembansa siapa ama, eno ibe dalam uji papa untuk tunggu tanya. Karena kita ya pakai mamang tongan mai kita undaki. Matu itu pun nak pakai ni macam atau pemain kita lepas apa cek riwari tangan cek kuya lagi. Kuya sih pakai masih kerana pakai. Kita ini ada berkuya ayam ada. Nenek nungga ada berpakai ba. Tangan ni lah pakai ba. Rolang pakai ba. Amas nungga ada pakai ba. Mari tongan itu nungga kita ya pakai pakai ni. Nata nasi tu panding ni betul. Saya tahu kemauan paliba menggarai pakai besi kristalda, kita mengoi editan itu nak para melebisu magi mamang dah pakai begini. Itu bisu mamang dah untuk panggulung kau punya yang barisu pendek itu tiga bakat itu punya suka bagi bagi. Akan lagi kerja waktu itu meeting menggarai pakai mana kristalda kita mengoi editan itu nak para besi. Kangla dah kau sendiri itu nak para melebisu mana untuk tu panggul hai. Dakkan orang sana jauh ni kita, sana jauh ni edit kau middle population living na form Manipur past and present kau belai di Burungan di nama Changan Pumakanda asuni. The rule of harvesting of Kangla in prehistoric times is evident from Antibes manuscript Khabar talent. Koinukcha, son of Khabar, Sokomcha, the king of Kangla. The ancient chronicles like Nuthor Lamuba, Sagalai, and others, we find the name of a priest near Kangla as Kangla Sanchen.
who is indicated that the bridge was probably constructed and named after the Khabas. Further, King Pakhang, the founder of Ningthauja Sarai, became the first monarch of Meitei by usurping the throne of Khaba Longzhen, the king of Bangla, around the beginning of Christian era. These evidence also testify that the Khabas were in existence and flourished in their principality years before the beginning of Christianity. Madam Asina, Meitei na Mayek Nation Indom Chung Pawa Hova Asi, Christian Mamang in Hana. Matang Sidasu, Matak Panjaliba Laxi, Laxi, Habiti, the Manipur passing the Lamai Cham and Putarukasun. The head of every clan or family or tribe maintained from earliest time till date written record about the clan's people, whose practices are not followed by any other people or race in India, which was possible only because of the Meiteis, probably because literate among literate long back and art of writing was spread extensively. Historically, the association of early Meiteis with Chinese, who were the first literate people on this art and who invented paper writings, etc., could have induced the Meitei to enter into the literate civilization centuries ahead of the brethren in India. In any other race which were juxtaposed like Meitei should have been the first literate civilization. Manapalli Ahan Chahi Chada, Sainan Chikutu, Taruk Chahi Chada, Moy Simi San, Chikutu, do like Chikutu, Moy Chikutu, Moy, Aduna Manasika, a portion of the current Manina, Meitei Hana Mani, Barak, Manung, Hana Manasika, Matakal Panjaka, Meitei, Saki, Livasi. Latin is a missing Maranda, other than Chimikuma and the Dana Sama, I thought that happened to Javi. I do a happy way to my yellow make affinity to make to Javi. Masigi, what is you down there? Masipunamasi, we take it anyway like we are within. Sing May Taram, May Taka, we are saying, no, Toki. Matung lo dan woi lebih usaha kami iki hai sudah. Medugi pramani kaya kita tu ni iba, kuya kumba mesin lagi jauh mesin, kuting mak bangla mesin lagi mesin lagi benar. Mio benda ihan hanya cai, mesin lagi nama anda untuk pada tu di kori metung the bronze. Mio benda ihan hanya aku sih nasi sahabat cukup pelai, sin bagai tu bronze is, sin bagai tu bronze is ada. Mana masih nak George Wahid dengan sih no bonds yang metal setiap nasi bersama sih hari guna tu kaya ni. Kita lepas ni asuk kaya kerana asuk kiri bawa wai bawa cing asih. Hari walai cing mai taruh kiri mana taja bawa masuk taja dah pergi kan amat dah. Masih dah wang ama hamil betul. Lain mai taruh dah lain hong betul. Asam tak hong sih nak aku betul dah masage lain ni. Lain macam tu ini lagi, ini lagi. Aduh, orang ini ningtau. Sutin Fa, Kistabda, 1642, 1663. Nah, yang Hindu lagi lalu na. Jedas Cina ningtau mana lewat. Maduta lain mai thama na terhadap perlu kompak tuai bagi tu dapat dalam padang pandi. Barat di lewat Nalanda cerita Mahajan berdasarkan cerita sini. Lain mai tanam. May thabi ari lak kaya thakya chen may sak na Bauddha dharma na Bauddha na moy kaya chen ki adu kaya ina siki wari wakun siki hari wari wakun difangi may thabi basi panana thai kono hai ni mata na chen ro kaya mun ni pure no das benguin natraga bakya khiljina thawani na basi aroi bula ajeni basi Lain dan dia hai kasih jam nasi lomyo ipun makan anak tu oino thajba thamba tu dah manuk saba atok saba cangja betul sang nasi kan mandan teki tu oino kan ni yang mana thajba lain tu caca betul jatuh di top dia betul
da atopa aduga atopa di kopne ani sudah kita lebar di Manipur atopa wayu akun baiklah show di mana tentang papan Manipur langsung papan Manipur apa ani bertoksi tarai lebih banyak ada terjadi.